Ibe byiza nizere ko mumeze neza aho muherereye hagiye hatandukanye. Ikipe ya APR ibashije gukura amanota atatu kuri ikipe ya Visio bigoranye. Wari umukino wa 22 wa shampiyona kabisa. Ikipe ya APR itsinze ikipe ya Mukura ibitego 2-1. Rero reka mbwire utarakora subscribe kwayikora none tujye dukomeza kubana ubundi ngaruke neza twinjira mu mukino tugenda tusesengura 5-5. Twinjira mu busesenguzi 5-5, reka tubanze twibukiranye 11 bari babanjemo ku ruhande rw'amakipe yombi. Reka duhere ku ikipe ya Visio Football Club. Mwizamu harimo James Patrick, Monselula, Faustin, Prosper, Boni, Idalus, Fabrice ndetse Musa Iseno. Imbere yaho hariho Pascal. Nuko guko ikipe ya Visio yari yubatse kabisa, niko umutoza Romami Marcel yari yahisemo kuyipanga. Mu gihe kurane rw'ikipe ya APR 11 bari bamanjemo mwizamu yari Ishimwe Pierre Mario, kuri kabiri hari Nzotanga, muri defense ni babandi ni bahinduka ni Yunus ndetse na Clement. Imbere yabo hari Dauda Yusuf. Mu gihe ku munani hariho Ruboneka Jean Bosco. Ruhande rumwe hariho Jibri Watara, urundi ruhande hariho Mugisha Gilbert. Mu gihe batakishaga Mamadusi, nyuma ye hariho Lamine Ba ku 10. Nuko nguko amakipe yombi yari yubatse ku ruhande rw'ikipe ya APR. Niko nguko Darikonovic, umutoza w'umunya Serbia, yari yahisemo kuyipanga kuri uyu munsi. Wari umukino utoroshye ku mpande zombi, kuko ugiye kureba uku buryo amakipe yombi yakinaga. Dore kuri ikipe ya APR yafunguye amazamu ku munota wa 19 yari penalty, ubwo Sheikh Jibril Watara yateraga penalty ku munota wa 19. ni ikosa bari bakoreye Mamadusi bamusunika muri box, gusa ahitamo kuyereza Jibril Watara kabisa. Uyu mwataka bazanye mu gice cya kabiri cya shampiyona muri phase retour, gusa yayiteye neza intsinzi y'igitego cya mbere ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ibirabonetse ku munota wa 19 wonyine. Bakomeje barakina, gusa ukajya ubona ko ikipe ya APR iri kugerageza kwataka izamu rya Visio, gusa impande za Visio nazo zagurukaga cyane, kuko ugiye kureba nk'umukinyi Rugaganzu Prosper, numwe mu bakinyi bazonze ikipe ya APR. Byanaviremo kapiteni w'ikipe ya APR niyo mugabo Claude kubona ikarita y'umuhondo mu mukino ugitangira. Uyu musore wanatanze assist yavuyemo igitego cyo kwishyura ku munota wa 45. Idadus Cyubahiro ahita akubitamo umutwe mwiza kuri passe nziza yarahawe na n'uyu musore waciye mu ikipe ya Gasogi, bamwita Lugangazu Prosper. Nuko nguko umukino wari wubatse, gusa ugiye kureba imikinire APR nta bintu byinshi yakinye umupira utaryoheye ijisho wenda nka ekipe nkuru. Gusa twe twiteze yuko wenda half time ishobora kurangira harimo ikinyuranyo. Yego babonye igitego mu minota ya mbere y'umukino, ariko ikipe ya Visio yaje gukora iyo bwabaga iraza irishyura. Half time rero bagiye bakora impinduka ku ruhande rw'ikipe ya APR, ubwo bakuragamo bakuyemo uyu munyamali Lamine Ba, binjizamo Nibizi Ramazan rero yinjiyemo mu gice cya kabiri. APR ikagerageza gusatira izamu, gusa ntabwo bye byoroshye ku mutoza Darikonovic. Ndakeka uyu mukino ntabwo azawibagiwe, biterwe n'ukuntu abafana bamuvugirizaga induru bavuga ati Darikonovic ntabwo tumushaka muri ekipe ya Nyamukandagira, Darikonovic turashaka ko yirukanwa, baririmba ati Dariko out. Ntabwo bye byoroshye rero, kuko ikipe ya APR yari yabuze amahirwe. Gusa ku munota wa 84 uwo musore w'umunya Mauritania nuwo nta wundi ni Mamadusi yaje kuba yakubitamo igitego cy'insinzi kabisa. Ubona ko haba ubuyobozi bw'ikipe ya APR, abafana muri rusange kabisa, bose bari bihebye bavuga ati nyuma yuko Murera itakaje, ese twebwe tugiye kuongera tutakaze. Byari bikomeye rero ku ruhande rw'umutoza Darikonovic, mvuga ko ari no mu mazi abira, nyuma yuko umukino wiwe utarugiye kugenda neza. Gusa uyu musore w'umunya akaza atsinda igitego cyo kwishyura gitanga intsinzi ku ruhande rw'ikipe ya APR. Nuko nguko umukino wari wubatse kabisa, gusa
ntabwo byari byiza kubona abafana b'ikipe ya APR bavuga ati umutoza niyirukanwe hakibura imikino umunani. Mu kiganiro perezida w'ikipe ya APR yaganiriye na kimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, yavuze yuko batahita bavuga ngo baramwirukana kuko ibikombe baba baramushize imbere, igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona ntarirarenga, ko ikipe ya Rayon Sport ya mbere iramurusha inota rimwe mu gihe yageze kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Rero biroroshye cyane kuba umutoza Darikonovic batahita bavuga ngo baramwirukana cyangwa se barakora ikindi cyari cyo cyose. Ni muri ubwo buryo rero ikipe ya APR irimo kuvugwamo kabisa ko ishobora kuba yaramaze kumvikana n'abagande babiri bagiye batandukanye, harimo umugande witwa Sekaganda kabisa ukina ku nimero 6, bivugwa yuko ashobora kuzasimbura Tadeo Luanga muri ekipe. Haravugwamo n'undi musore ukinira ikipe ya Sporting Villa yo mu gihugu cya Uganda, bivuga yuko amasezerano barangije kuyagira, ahubwo icyo basigaje ni ukuzagaragara muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda muri iyi sama, ubwo amakipe azaba yemerewe kwandikisha abakinnyi banitegura shampiyona y'umwaka utaha. Ikipe ya APR rero ibonye intsinzi bigoranye bibabaje abafana ba ekipe ya Rayon Sport. bari bavuze bati ejo twagize amahirwe make dutsindwa n'ikipe ya Mukura kuri stade Amahoro, ariko ibyatubayeho bishobora kuba kuri ekipe ya APR, kuko ikipe ya Vision nayo yari yaje ivuga ati dushaka kuva muri relegation zone rwose tukaba twareba niba twava mu bashobora kuzamanuka mu cyiciro cya kabiri. Nuko nguko rero umukino urangiye ari ibitego bibiri ku gitego kimwe cy'ikipe ya Mukura kabisa. Reka mbwire utarakora subscribe ko ikora none tukaba dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi. Njye ni Ebo Fabrice, ciao ciao.